Apa iya tu tetap suruga dua mi Pak. Dua mi turupan dan natama teh suruga. Nomor si di jalur pamase, nomor dua jalur syafaat. Ya ko syafaat tak bage, ke syafaat na nabi ta umum si bah khusus. Ya ko syafaat umum oko pinara kenapa iya wai. Iya, oko pinarata. Yan tu nakada nabi ta syafaatku juga untuk umatku yang berdosa besar. Jadi oko pinara kenapa maloli sunabi telo malai itu syafaat umum. Iya ko syafaat khusus ede panata maranakan iwai. Lai jampui nairin retama ipaling paminong ko talaga kausar. Itu syafaat khusus. Angkato tu syafaat Al-Quran. Tapi ako syafaat Quran, sapaka itaw pandrite, maka iya ko Quran, di memato na tama ranaka, o syafaat Quran. Na bendu mematoy, o kulala kuburu, di chala tawe. Yan tu ampai nigi baca, nigi mapalai, benru tu, kamakada baca, kamakada mapalai, nigi mapalai Quran suratul Mulk, tabarakah. Na panandungan mui na baca nalay birit, insyaallah din nagisay pachala kubur. Etapa lagi. Angka ko kita narante, angka salang pase. Sangit salat tanya kapere, salang pas sampaya tapi paboto. Ira salat tapi pase, salat tapi madosa lopo. Pendosa. Tapi dia nakapere, yan na pole boto rewa mengaji. Na iya lo ya kalian na, yan na rewa pole botoran na. Dia natin ro ko dia ngaji, dia natin ro ko dia baca suratul Mulk. Sisan na mate, kani malaika emelo calai. Tapi mengaruhi suratul Mulk. Iya, yan na nakada nabi pahala nanti itu menjadi makhluk yang akan melindungi. Yan na ro. O kuy lalaku burina, dahil na melo suratul Mulk koy calai, maka dadi nataw medosa yan nasa chocho tapi angka kailalan na. Iya, mupacyo ka to, maka dede parenta nanya tu malaika makhluk mukallaf, yasanya mukallaf nakan na hukum. Iya panapigaw narekoy suroy, napaya ko angkat bentengi, rewa si malapor. Makwato, dia na sabi na mela. Sisan na makade suratul Mulk. De, rewa kumpudangin po Allah Ta'ala, makadang kay dia na melo koy chalay. Kasabaan ka kailalan na. Iya pe ko mucalla memang taro ni mas suka mencaji salah satu surah dari Al-Quran. Malapor malaika makade po Allah Ta'ala aja na pe mucallay. Apalah iya. Apalagi di tu nanu ta baca mu ya soso tapala mo tu nagangkan. Insyaallah. Angka tu surah makanya ibaca komelo isubu. Toha. Biasa ta baca Toha komelo isubu. Barakat na iya tu Pak Bu. De tunan reitana watak kalina te kumate. De naburu tu watak kalina. Terjaga jasadnya. Toha. Dibaca sebelum subuh. Itu jasadnya akan utuh. Tuh, Toha itu. Jadi itu padangan Nabi tak kanilaw memat to. Iya naro, iya ko iya talolongan insyaallah. Jadi Al-Qur'an itu memberi syafaat, Rasulullah itu memberi syafaat. Tapi nak ko korange demeto na jaga metote na dia tamaranaka. Iyo po ko syafaat umum na Nabi ta ko pinarakan na loli sumale. Jadi Nabi ta itu dia tak buka pintu na suruga kutanya alina buka ipamulang kemudian alina tu pacapurang nasaba maloli sumalay umma na ukilalan na neraka. Biasa kita pengurus umrah alina dega cayolo ilaw bandaray murusu surat nagan na pumay tike alina pacapurang menre pak menre mana pijamaan na pamacio makolek ba tu nabi mengurus umatnya. Bahkan milo na yudu nyawana na bitta na rasa kang ipadi makuta na mo kumalkul mo. Makada makoto kapag di na ko umma ko yudu nyawana. Makadai malakul mo. Ay de, iya na pali malamay. Tinagachaw halos yun. Iya ko umma mo yardong pingak bawan. Palagi ko iya makalasim. De. Pada ko Pak Bupati tama rumah sakit na isonti palampala doktor sapu-sapu yolo napi palolo jarum yo koko pare mata me ato do kabal itu makale na dite pakuy wat di ka mangilaw nasaba liwa padina pasipulong nga mananga sinin na padina sa karatul maute aja nagagamot tarongi umaku taro niya toton ringi. Nabi meminta itu. Tapi
tapi Allah tidak kabulkan. Maka degaga amatenga degaga sakaratna. Tapi untuk umatmu Muhammad upancaji ampunan dosa. Susahnya sakaratnya umatmu itu adalah penghapus dosa di sisi. Mancipa masih ya nanti ya ampai Pak Bu kong katau makana icallai deu sapaka nasaba dena icallau makna nabita. Deni calla. Istilahnya calla makana nakan nai musibah nakan nai pacalla to misalnya kue na palu pura to maka mana hatu ta icallai palu maka daka deni calla. Namana saro salama tau matewi. Kaya ka maka mana salama tau mate labue ka mati sahid. Tau mate natanra baguna ka mati sahid. Karena ada runtuhan. Na mati sahid hati. Mana saro ta mati anan. Ini mana sahid. Kaya wanu Pak makada de salama batina maidi ni makada nakan nai musibah wala de ni sa makada maga capan idi ha para lumatika aja kamu ke on rotin roy mati na masalah to itu iya na to ampai gurutta de na paja na pasal-pasal roh hadisa na nabi makana umat ko adalah umat yang terbaik karena dia meninggalkan satu kebaikan menuju ke kebaikan yang lain. Setiap segala sesuatu dijadikan itu sebagai kebaikan. Aja nanti membela malah dasar Pak. Iya na bawa mega tuto peminum isi dini baraka na lolongan. Ma bismillah ba mina peminum. Si dini na lolongan iya tuh. Tapi kita coba gare makatan niwe. Napatilaw. Epo. Tapancajiya nga iya wae papura di sisi. Tapancajiya nga iya wae ringan nga untuk matok makasibin. Tapancajiya nga iya wae patada kita pak. Tapan jajangan nga iya wae palak poleri perbuatan dosa-dosa. Iya. Jadi sisa minum wat di 10 baraka ilolong. Ini ang kaila sa tatanya kami untuk malay pamura. Iya. Jadi cicam mi betul nga minum mi. Iya di maguru ko de na melo tulibunti o tae. Yan na ilaw tapak baraka kan nga iya wae rinungi po mi supaya wat dingi na masija ka mapahang o kulalan na. Iya. Itulah namanya meminta barakah kepada Allah terhadap sesuatu yang bisa memberi manfaat untuk kita. Iya. Aja na ini. Makanya ulama kita mengatakan satu kali minum bisa mendapatkan 10 barakah. Iya. Ang kato tau minum bawang. Papuradak kato ngami. Iya. Kalala tau minum cica minatongkan na capu. Bisa lalo runto tau minum dena na. Timun naman ikedo. Oh padahal kalau yang di hadis itu baca bismillahirrahmanirrahim baru diteguk 1 kali baru baca alhamdulillahirabbil alamin. Bismillah sikit napa sikit minum baca alhamdulillahirabbil alamin. Bismillah sikit napa sikit minum ni baca alhamdulillahirabbil alamin. Selama air itu masih ada di dalam perut maka orang itu tidak akan melakukan dosa besar. Iya, barakahnya. Jadi namo tu minum namo manre. Iya, ilawi. Yan itu ko patare ka manre de na may kanandre. Ito patasaupo tatalutimpu mi. Talutimpu mi. Saya itu pernah protes makanya dito aja termasuk tidak menikmati nikmat Allah. Angka mana penjelasan na guru ta makana maki ya kome ko mancajiwali talutimpu na mo andre. Tapi kuyasan. Gitu. Biasa na pura guru ta. Kome ko mancajiwali talutimpu na andre. Aja na may kamagay. Nasaba na mo anu hara halala to. Makana kuyasan. Apa iya ko manre ko maliwasala da po na pamanre mati no ko de manre na pamonre talu timpu dan kau makan hanya untuk menyambung hidup. Jadi namo anu haram menjadi halal to. Apa bawi lagi mana sa anu haram iya ko tomate na ko de ni andre yanre tapi aja naliwang iya na tu na pake patasaw ko. Na cek de andrena. Maka na mungkin namo anu de na mana sa tatat anu halal karena memang hanya menyambung hidup. Yo pui di natakalupan ne. Mak buku topi. Iya, jadi ini wakil. Itu alasannya makanya makan 3 suap. Iya. Oh, itu yang saya biasa tanya, "Mak je guru tanah cedela daminan rena." Ternyata di situ. Jadi untuk selamat dari makanan begitu. Apa yang metode kau patasau Pak? Bu, meraji-raji. Makanya saya itu menghindar-hindar. Jadi ada guru ustaz resmi. Saya itu istilahnya tidak mengambil yang murni. Karena agak berat. Termasuk itu, kalau macam ramai di ustaz
Yero ampelo ede itu na de na sigarugal. Ya ko puli ko masigi pasalan. Apa yero ko puli masigi en kadina na yatim en kadina pakere miskin na sumbang. Dosa po padahal pangaliwara na sitongan na tapi memite masigi na madece. Na panaling ustase kunala ni ustase na panalia hape magani. Jadi ya tukong kacara maka da tausogi mga dagang acara akong katawang kang karo napa tanya di masigi di na mimatto kemudian maka da utan tayo maga sakka na tutan na meto maga sakka tan saya alhamdulillah ustaz dewa ni ko de na salasay jol itu sakka kalalo tausogi urunto na sa detia nang kaureke ni pula ustaz sakka ko mi ureke utan na mi na guru ko kada siya sakka ya taw ko makada seko tapawisa ni di ko kada seko apa 2,5% kang aja mo reke ni romega ya bana tu cede mo reke daripada sila ada koreke gitu. Jadi bisa dinasa saka ku isa to di saroko. Apakah mana saka ka ojo ya na make tu madari kada ojo. Iya ko di masalah salah maka dari madari makutan kada i paso bis je tu stas. Nah, no tolo madawa tapi ya rom palo na de meto basale kada aja yani. Jadi hisapnya itu Pak, tasak kami magampang. Namun ini pacar may tanay tomato. Kaya boleh madawa. Magamunyaro. Magani. Yo ko mana sami kada tanya to. Yan aro madari yan lengi bija-bija yan awat dingi pandranan. Yan anu masalay pasalamen kin awat dingi bawa tilok ko. Magi wa bangu pasantre makomi to. Iya di makoy patamami man yo ko. Mataru ke malakong ma aja na di man. Yan ito na madari makrete maju ustasin na de pa na bola. Na de meto lausara itu ya Pak. Mitaw ka na pertanggungjawaban na. Hindi na ustaz semato lebih risan ni makanay pasabu-sabu ya pasobisi ano masalah ya ko ni papolitik na iya dalam bimi ko palampuran ni ko ni itu jadi ini beratnya aja tuh makanya nanalemoki deh dari mana kau dapatkan kau gunakan untuk apa itu pakutan ya kau masalah polena agam goreng itu tidak mudah makanya matika itu sampai makadaka ya itu ya na dakwah sa dinge madari ni madari berat itu kemudian upasatoki makada iya tunna makadaka dua to jalur syafaat siba jalur pamase magi nabi tanawat di mabere syafaat kaya tu nabi kawa di malamot tulung yung mana tapi magi nabi tana ale nabi bisa memberi syafaat nasabah sempajat tahajud wajib irisisi nabi dan sholat tahajud itulah yang menyebabkan Rasulullah bisa memberi syafaat. Asaba alina itu milau makanya wasyarafa wa darajata aliyata rafi'ah wa ba'ashu maqama mahmudan lilladhi wa'adata innaka la tukhliful mi'ad. Jadi itu keistimewaan Nabi. Makanya diwajibkan sholat lail untuk Rasulullah. Dari situ dia bisa memberi syafaat. Kemudian yang kedua, magi na yaling otoritas Nabi bisa memberikan keselamatan juga. Karena memang ibadah yang ipakinangkuri Nabi lai pabungi. Atau ina tunang kay di maka da sunnah wajib. Haji wajib. Di tunay tapu palan na haji kagapalan na haji tapu. Di gaga makalani al hajju mabrurun laisa lahu jazaa'un illa al jannah. Ya tahu itarimay haji na diga pamala na sangali na suruga dia tugana po maka dia to menre makasiku apalan na digaga digaga tapi ya ko umrah angka sampai subuh digaga na rampe pahala na maka nigi sampai subuh siku apalan na tapi ko sampai sunah subuh rakaatanil fajri khairu minad dunya wa ma fiha nasaba iya waji'il la dilokui pamasewe iya sunnah la dilokui syafaat. Jadi aja tercapa ibadah sunnah. Nasabah ibadah sunnah itulah jalur syafaat. Ibadah itu sampai kemana turunannya? Zakat wajib, sedekah sunnah, puasa wajib ke puasa sunnah, sampai perlu ke sampai sunnah, haji wajib, angka umrah sunnah, syahadat, angka sholawat. Semua ada turunannya. Karena ipakai nangkuri Nabi dari sisi itulah sehingga Nabi bisa memberi syafaat. Nasabah angka dua telu ibadah alina milawi. Puasana Nabi Daud alina milawi. Puasana Nabi Adam alina milawi. Puasa Iyamul Bid kan puasa putih. Puasana Nabi Adam. Bapak iya tu Nabi Adam waktu ini ada perlu kulino mabulong manang ya lelena. Mabulong. Iya na tu na puasa mapuasa iseso sepertiga
bagi telu watak kalian maputi. Mapuasa dua ngaso, 2/3 badannya putih. Mapuasa telu ngaso, napa maputi manang. Yan tu ampai ya sa puasa putih. Ya sa saumin ayamil bid. Nasaba iyaro nasabari na maputi mapacing. Maka dia nabi tahu pasusudo saja pada ya puasa na nabi Adam. Yan na nilaw untuk umat na, alitu untuk umatku. Yan na nak nabita, nanigi-nigi mapuasa talungas solalan na siulangnya, pada ko mapuasa isiulak bujur. Iya di tomatoy, di tu 50 sa kami siya ba naro Tagalog? Dajak bandi patang bulan na to. Iya, itu puasa muti itu. Pada lagi bu, iya ko puasa saning aso aja jangan na nabita, onron na to ilaporo ibaday. Aso kami si makoto, onron na to ilaporo ibaday. Makanya iko to mapuasa nilaporo pahalata. Makanya iya to kumalaporo imaleka ina to madeceng ipigaw. Ya tu ampai ko ili ipura ki masam pajasu aja tasalay masigi iko din na masyang rewa pi malaika elo ko lami supaya napawi makanan kopi ko masigi usalay makuiro aja na masija made iya na tu istila na pake tau pandritero makanja la da itu tomatot tariolo makanja la da pahana makadai acuri manu enak kome komadeceng acuri manu kome komadeceng iya komatat duni manu oto ko kaya kapat tunatat du manu tate 10 tate sidi moni matat dui pak nasuri masam pajampan ni melo subu moni si manu natat du siki do de ano podo konro na maceke na rekode na pita tanay aja mulo masapadal rekode na masyang apa na pusay ko jama-jama nama kayak kepapasa tetik 2 mo pinang kasih lalu ko pasa pajay ini kare iya ro dia panamapat tanin re macek itu dia itu namanya lawan di manue de ita to ni kare dale na makare minangka tak 20 nak na jaji cicaman re mana mo na pamenre iya di ci di miana tatul mapat di ulu saparangnya gaga ini kare tawakalnya ini iya ro tala dasar pakan jaki napa nih aja na alasata seret na songka atau taneka daerah Kalimantan Pak Ustaz anu dia sampajangi iya rupa to marepa to alasan na kasi marepa toko na dara ko na parusahaan mga dako agame maji mo pigaw iya ko masa ko dara kasap-sap padale dako dito ka jero na sigilingan masa mo lupay wi malikoy dale si bapangatoro dale gara-gara sa padale no gare apa iya tuh kode muasam pajak gara-gara sibuk sa padale pada tuh makada dale mo rusuk mo lupai itu malepe dale mestina mo pasale jama-jamamu nasaba mo patuju sampajange magay nasaba mulawi pa bere dale dena sa dale mo sapa ya ko dale tasapa na punana dale tunrilaw makiro siapa yang memiliki rezeki? Kung Allah Ta'ala, ni ka matoro. Kung Allah Ta'ala, malaikat na nasuro. Jadi aja lalu alasak kadeta sampajan na sama sibuk sa padale, na patalupaywi, bagi dale. Sige deh. Mesti na tapos si Sere, talupay mas sampajannya gara-gara, talupay mas sa padale, gara-gara sampajata. Yan ito nakadataw pandrite, pasalay jama-jamamu, patuju sampajan. Kato tu pakai istilah, makanya iko natoro sampajan aja ne ko matoro isang pajan apa ya ko di matoro isang pajange mandari tu may piasa to masampajan loro tapi ya ko sampajange matoro ki ya natama waktu na zaman ni makiro jadi itu bedanya keseko ni rokapa di jadi mau ini saya kira ya no pengolongan ni magi-magi na paparata ko Allah Taala jadi alhamdulillah silaturahmi ciri pasal nga aja lalu na kurang salawat akasiratu lalang na siya susiwan niya iya ko salawat Jibril tapak gana kang isi sabu wadi mo dibagi uraki masampaya subuh baca 200 uraki masampaya loro baca itu sang salawat Jibril sallallahu ala Muhammad angka amalan istilahnya amalia wirid makan jalak dak tukui baca kasih sabu itu salawat Jibril sesok khusus malam Jumat cican ni tudang
Aja nih bagi ko ni Jumai. Asam paja sunnah hajat ki don raka napai baca kasih sabu. Napai pakai milau dong. Kalau ada hajat tak. Tapi wani Sabtu, wani Ahad, wani sini, wani Salasa, wani Rabu, wani Kamis sih aja tak pakai milau dong. Khusus wani Jumapi. Ipacenne isi minggu, okopi wani Jumae, napai asam paja sunnah hajakang, napai baca kasih sabu dengan satu kali duduk, napai to milau dong. Itulah yang dipakai para ulama kita. Nang kata mak bangun bola na cia joka, pakai itu. Tapi sisa mi yunrei mangilau ya mi kawan di Jumat. Tapi 1.000 setiap malam. Boleh dicicil selain malam Jumat. Subuh sekoe, magharibi sekoe. Tapi khusus malam Jumat harus satu kali duduk kemudian minta. Kita baca jolo, ya ronna ubacero, salawat ubacero. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ala Sayyidina Muhammad salatan tuballiguna biha kullal maqsud. Ya Jawadu ya Ma'bud, ya Rahimu ya Wadud, birahmatika ya Arhamar Rahim. Apa lagi? Deh. Alhamdulillah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.